Ahirin narvatların muzikatın onu folklorun tümeliger min bu sübbehi sıllahtan sağalan sılcabın kurup meldik min sübbe malabın materyallara köröbün kahabın muzikaga folklorga sığınaq materyallar istoşnikler bartamanna bağlılar. Onu kurduk min bu ikinci sübbe bir yıllaha meye hağalas baynis meye hağalas uluhun baynis tereciyen bu ulahan kenigene oğur bütün manna bollana to meye hağalas ere baynis tere bol bakka bütün respublika bayan diyen instrument kahan qasıllaqqa ağmangnay kimne ağalbıttara qanan kelbite soğulunan du temir örhünen du çoğul istoriyatıttan sağalan bu Allah mangnaygı uhuyatçılar mangnaygı gupusniktar tustarından barda sorulluğuta bilgin bu kinigani başı mağastan atın ulustar beylerin baynistarın tuhanan kinigeleri ona hicjallar. Bu kinige sürün ideologiyata diyen Respublikaga 34 ulus var. O 34 ulus var. Tamanlık beylerin baynistarın tuhanan kinigeleri tahar tahtarın onu kolban Respublikaga baynistar tustandan antologiya taksiyadu diyen bağattan sığıltan Tokuytanıllıbıda bu müziği miha kömete diyen manna bu manna bu bütehiyer bayan tuhanan nıryalar ki bittere. Bayan tuhanan nırya oloq sedek, oloq ağayak. Oğlumna bu kuyar kodunan bu bayan bu bayanın oynayan zapistan ağır bukbut. Banna kuyar kodundan killererge kameras bittere. Onna bu emmi ikinci sübbe bir sıllahqa sahabastaki Geroy Fyodor Kuzmich Popov terebide süysahegaran Allah Karaboy sbornik albutu. Oğlum nemiye materyalları gördüğüper, kayırpar, bastayanlar ton püskeme gördüğübit. Yine mana bu müziği belakte bitip, zborniga mi belakte bitip. Bu yıl Ram yine Ram diyen bu hava sana bağlı Hiccar Vladimir Kuzmin kinige renniga tağısta. Bu kinige renniga tağsarıgar bilden durar müziği manna bu Vladimir Vasilyevich Kuzmin rüyaların bütünlüğü kuyar kodun oranı kömete olakan. Onun müzika hatırı kelemin materyallara kasıhabı oriyarlar. Üşeye güys öne boğular. Onunla bu illere gün sürahtenen tağısta bu tulayı killem nehilegin bitiranın koravan sallah юбилей гаранамын укениге тахаттар битип вот маннатон музей музыкага сыгыннах кинигелер тон курук маннатон бар болохтахтар бая туралларыгар баарабыт онна боллаана билигин бу Анастасия Варламова үреннигин белемни хиджабын быйыл Eci nasta teröbüte setton bir saha. Onna ton simi eterinden arşivlerge kanna bağırar suruyallarından kördökka eci nasta türdüğün çereriyalak diyen eteller. Diginden olumluk bolbata. Eci nasta olumton robuna iki tögül elbağıriyalak eci nasta. Onu tihavaryaların bu kini rukapihittan, kini materyal kallar, büt materyallardan
архивтан комиссаммын кинер яларын саңа билдибет яларын ватага түһтиһэн на өссө мелодията билдибэкке хаалбыт яларын кохоннору уонна кинеха анаммыт анабыл ялары бартын түмэммин бир сирге түмэммин мунья хиджабын ону билигин бу быйыл саңа жылыннигер тахарары белемни хиджабын уонна буллаана бири тохоланы тиэхпин баарабын манна бу ырыанникка бу музей үтүөтөмөтө диэн кини эди наста ырыаларын запистарын концерттарын ыппыт передачаларын барытын куяр кодунан тиһэн кас биити ырыайы ырыата уонна кэлнигер ыппыт терээхиннерин турорарга көмөлөһө хиджабыт көмөлөөн үлели хиджабыт. Онон бу музейге мин хотор келебин архив баана кахабын оннотон туханабыт.